ó ha líte ha sin quad gléha agus múlach a lí seán hásta searlaims a bhí crúthúla cáil múlach a líte king. So an drást ha quad gama plain a cha bhí an minach. Ha mi dolach chuir na húlan a tíoch mar sin. Ha vanilla a curdís na húlan. Eis cha bhíoch dús muinich a sin ítir leis na mór an fálach a tín bú vanilla coiú. Ha yoghurt ac yn cwtioch, eis ha sio ma le lít o'r gala ffwr, eis ha lít chwbla. Ha dy gwbl chyf ma cwlwr i chéle. So cyrra mi ryd bach an sy fiang mar sin. Agus, a mi dolach lechach bach an dyn yn granola yr ang sy'n nap yr haie. Ha mi o'r cyr siostiach go knocan, agus heid siostiach yn y ffres acym. Eis fyd mi eich lechach ar son bracos dyn ole. No fiws nhw'n ha mi dyn o'ch ryd bach acroch. Ha sio tosgol quad chwbria. Hier ook wit pakken waarop. Als je jullie fijntje in de knoegen asjen, zo'n bak en crunch. Agus, gaan je kaal raken laat hem die janu acht hier op kuur kraftbak cinnamon woelig. Dan ga je al dingen kwaad. Veen me wie zo eerging. Dan ik jullie piece yoghurt, agus oel, agus wit bak crunch. Kijk je ook.